Simone, na početku čestitke. Rijeka Dinamo 2:0, 3 boda, vrlo bitno za prekid niza. Kako ste doživjeli ovu utakmicu? Pa ne, drago mi je, pogotovo zbog igrača, jer su stvarno u ovo zadnje vrijeme, ja mislim možda u Osijeku drugo polovreme, ali sve ostalo, mislim da smo bili bolji od svih. Nije nam išlo, stvarno nam nije išlo, jako su patili, jaka frustracija, ja mislim da smo sve utakmice odigrali na razini, puno je bilo kritika sa svih strana, ali smo bili mirni u tom smjeru da znamo šta želimo. Čestitao bih na tome, zahvala isto publiki, stvarno jaka podrška sa strane. Inače teška utakmica, dali smo super gol u samom otvaranju utakmice, onda je normalno sve lakše. Prepustili smo neku dominaciju Dinamo, ja mislim da smo ih pustili dovoljno daleko od gola da su nam teško zapretili, a po drugoj strani imali smo još nekoliko prilika da možda rezultat bi bio još više. Ali kako god, kod potegnjenu crtu, ja mislim da smo zasluženo dobili. Čestitke igračima za trud u ovo zadnje vrijeme, stvarno nam je bilo teško i što smo rekli, pokušavat ćemo u ovom mjesecu napraviti, ću reći, i vratiti se nekim osnovama same igre da bi u prvom startu zagotovili si Europu i onda na kraju bili u maksimalnoj možnoj formi na finalu kupa. U prijašnjim utakmicama gol nije htio čak iz čistih prilika, ovaj put je ušla praktički prva lopta. Koliko je to usmjerilo i na kraju krajeva olakšalo utakmicu? Ma je, ja mislim da sve ove utakmice koje su do sad bile, imali smo jako puno prilika, onda postaje frustrirajuće. Sretan sam zbog Čokija jer stvarno odlično radi i danas je proradio, vidjeli ste ga šta on ima. Uvijek sam vjerovao u momče da se razvijamo po pravoj stvari i onda vidite, kad damo prvi gol onda je puno lakše, tako da druge ekipe se moraju otvarati i tako dalje. Ali dobro, rekao sam, imamo nek svoj put, opet je bilo puno mladih igrača, ono što isto želimo. Ja mislim da smo na dohvat ruke da usvojimo plasman u europske kvalifikacije i što sam rekao, imamo još finale kupa, tako da moramo biti zadovoljni. A prije svega toga, tjedan dana odmora, da nas malo slavlja vjerovatno i onda Inter u Zaprešiću. Ma da, vidite, sve utakmice su bolje rekao tu negdje odlučuje kakvi gol, a što sam rekao, najbitnije mi je da mi znamo šta mi želimo. Danas sigurno neka se igrači povesele, sutra ćemo početi razmišljati o sljedećem suparniku, ali najviše brinuti o sebi. Danas smo napravili, ja mislim, ovih 3 dana jedne solidne stvari se pokazalo za dobro i samo tim putem ćemo pokušavati dalje biti samo bolji i bolji. Puno hvala i sretno. Hvala.